Look at me. Македонија ви велам едно топло добре дојде, баш од ова топло и летно време. Од едно најубавите места каде што моментално ја снимаме нашата втора летна емисија Hot Stars, а тоа е Хотел Мирор или Бока ди Лупо. За денес можам да кажам дека ви имаме припремено на вистина одлична емисија во која што верувам дека ќе уживате затоа што ите како има што да слушнете од нашите денешни гости. Тој е еден од најдобрите и најпознатите говорници, мотиватори, предприемачи во нашиот регион, а воедно е и автор и татко. А таа е дама, мајка, прекрасна и успешна жена со широка насмевка и многу позитивна енергија. Драги мои, чест и задоволство ми е што можам да ги представам Смилијан и Хелена Мори во отвореното студио на Hot Stars. Hot Stars. Само да си кажува дека си е жешко сега затоа и така температурите си се повисоки, тоа е тоа. Дали ви е пријатно? Да, супер е. Hot je i sa zvijezdama sam, tako da se odlično osjećam. A meni se čini da baš mraz, baš mi je hladno. Па и мене исто така. Не знам кој кажува дека е така топличко, мене ми е сосема совршена температурата. Да ви посакам официјално добре дојде во Македонија, иако сте веќе неколку дена тука, нели како што си е редот. Da. Kad smo došli? U subotu smo došli tek. U subota navečer, ali bila već nedelja. Da, malo smo kasno došli, ali često smo ove godine tu. Mislim da je već 6. put od kad smo ove godine u Makedoniji, tako da često dolazimo i dolazit ćemo još. Затоа што работите оваа работа, што конкретно ја работите. Сега би ве прашала тука, што мислите, еве Хелена може да ми одговори на ова. Луѓето ги живеат своите соништа или луѓето ги живеат соништата на некој друг? Pa to zavisi, uvijek je to zavisi od, mislim, od svakog, znači ako ti si neka osoba koja vidiš neki cilj, imaš neke snove velike ili male, bilo kakve, ako ti želiš nešto da ostvariš, onda to možeš. Bilo gdje da živiš, bilo šta da si, bilo koji da si gender, znači da li si žensko ili muško, nije to važno. Nego samo da imaš te snove, da je nešto u tebi, da te nekako miče naprijed. I tada kad nije lako, kad ti je teško, da uvijek vidiš nekako na kraju neko svjetlo, neko ono šta i zašto bi živjela. Ali to nije od zemlje, to je više od nas. Možda je to dosta isto iz roditelje, znači iz familije s koje mi izlazimo. Znači šta ti mama i tata daju. Ako su oni bili otvoreni i vidjeli su neko svjetlo, znači pozitivni su bili i kad je bilo teško, onda mislim da puno je lakše onda nekima. A neki su ljudi koji su baš bili uvijek u nekom strahu, živjeli znači uvijek mama i tata nekako u strahu i onda treba ići preko puno stvari da bi onda lakše nekako se ostvorilo i vidio da može da bude život težak, ali može i da bude na način da ipak gledam u smjeru, u pravcu u kojem ja želim da idem, a ne ono što ja ne želim. Значи, со ова сакаш да ми кажеш дека уствари децата кои што се растени во едно позитивно обкружување или семејство, многу поубаво се снаоѓаат во животот и знаат поубаво да гледаат на работите и да се изборат за своите соништа, колку што ја сватив, така? Pa, nažalost, kako god mi hoćemo biti sami svoji, mi na neki način u dubini živimo očekivanja drugih ljudi i okoline oko nas. Тоа ми беше прашањето, да. To sada ne znači da sam ja sada po zanimanju bio ili postao neko što je moj tata očekivao i to je još praksa danas. I onda imaš ljude sa 45, 55 u posljednje vreme kada potpuno promijene zanimanja i ne rade više ono što su se školovali. Konačno su se oslobodili tih ideja roditelja šta bi trebali da budu po zanimanju, a ti roditelji su živjeli u nekom drugom svijetu, taj svijet sada ne postoji više. A druga stvar je, kad kažem da ljudi živimo prema očekivanjima svoje okoline ili ljudi s kojima se družimo, to znači ako se ti druži sa ljudima koji imaju niski standard, pa svaki dan pa piju alkohol, pa puše, pa ne znam šta i nemaju ciljeve, onda ćeš ti onako sniziti svoje standarde. Ako se druži sa ljudima koji imaju veće standarde, idu teretano, vježbaju, čitaju knjige, rastu,
imaju vizije, ciljeve, onda ćeš ti podići standarde ili ćeš ispasti iz tog društva. Tako da ja kažem, nemojte ljudi postati očekivana verzija ljudi koji žive sa vama i u svojoj okolini. I ako hoćeš rast, ti se moraš početi družiti sa boljim ljudima od sebe na raznim područjima, jer je dokazano naučno, to nisu samo riječi, dokazano je da čovjek sa svojim ponašanjem i razmišljanjem i načinom koji živi ti utječeš negdje na 4 dubine. Znači, i ako sam ja, recimo, imam 10-20 kg viška, ja utječem na onog mojeg prvog bližeg prijatelja onako 80%, pa on još dalje za 40%. Tako da ja imam utjecaj na negdje 4-5 dubine, još nekoliko posto sa mojim načinom razmišljanja životom, šta jedem, šta čitam, kako razmišljam. Tako da ljudi svjesno kad se menjamo, kad mijenjamo svoje ponašanje, način na koji živimo ili zarađujemo novac i šta radimo sa svojim životom, utječemo na okolinu oko nas. Tako da treba pokrenuti sebe, a onda menjati najprije sebe pa se ljudi oko tebe menja, a mi bi svi htjeli menjati ljude oko nas da bi nama bilo okej. Тоа беше некаде и го прочитав, каде што кажувате дека не треба да се мотивира, него да се трансформира. Така беше напишано, ако добро се сеќавам. Па разлика меѓу мотивацијом и трансформацијом е велика. Трансформација, да. Мотивација, то ти кратко трае, не? Danas možeš pročitati 2-3 strane knjige neke za osobni rast, otići na jedan seminar, pogledati par YouTube videa, ti si motiviran. Ali si motiviran za pola sata, jer za pola sata već sretneš nekoga ko je negativan, otvoriš negativne vijesti, pročitaš nešto negativno i ta motivacija se izgubi. I samo sa nekom motivacijom, vanskom se to kaže, naravno da je svako treba neki podsticaj od drugih ljudi i ne da čuješ nešto, ali dok nemaš sam neki razlog zašto neke stvari radiš, brzo ćeš odustati na putu prema uspjehu, jer na tom putu prema uspjehu ti se srest ljude koji će ti neki namjerno, neki nenamjerno bacati nešto ispod noge. Više puta ćeš čuti ne nego da, više puta ćeš čuti to nije za tebe nego ajde ti radi to što misliš da hoćeš i da možeš. Više puta će ti reći da nešto nije moguće nego da je moguće. Tako da moraš znati ako hoćeš napraviti nešto što neki drugi ljudi nisu ili ti imaš neke snove da ćeš biti na tom putu prema uspjehu onako usamljen na neki način. Dok ne zaraziš sa tim još druge ljude, onda će se ti pridružiti, a to su verovatno neki drugi ljudi nego oni s kojima se mi družimo obično. Апсолутно се сложувам со секој збор што беше кажан сега. Вие сте ни пар кои што има среќа да работи заедно. Еве Хелена, тука ќе ја прашам. Ja работам за нju, знаš. Да, па нормално. Ona je moja direktorica. Секој имаш работи за својата жена. Па имаш добра директорица. Ona je moja direktorica. Најболја директорица. Добра е. Da. Има мобинга. Stroga je. Има мобинга. Да, има мобинг. Zlo stavlja me nekada. Да. Кажете, ајде вака, од ваше лично искуство, како е да се работи со партнер? Јас еве, кај мене мајка ми и татко ми цел живот си работеле заедно, биле секаде заедно. Јас можам да кажам дека сум порасната во горе-доле една здрава околина, здрава средина. И го почитувам тоа, но на многу луѓе пример да работат партнерите заедно има нешто што тотално невозможно, нешто што не треба да биде така. Еве ваше видување сакам да слушнам. Ja ne znam kako bi bilo ako ne bi radili zajedno, ali meni se čini, znaš, ako smo mi zajedno u privatnom životu, onda imamo nešto što je nama zajedno, znači naše vrijednosti, te neke stvari, a onda imamo i neke zajedničke ciljeve. I ako imamo privatno, onda imamo i u biznisu, znači to može biti samo još jače. Da. Ja ni ne razumijem šta mi pričaju nekad ljudi kad me isto pitaju pa kako ti možeš s njime raditi. Pa kažem ja ne razumijem tebe. Kako ne bi mi mogli zajedno raditi? Mi se volimo, mi se poštujemo, mislim puno smo vremena zajedno, a šta je, mislim, pa to, da li nije to svrha? Što više vremena provoditi sa nekom kojeg si sam izabrao? Znači i zajedno nekako ići u zajedno nekako isto smjer. Mi na početku nismo radili zajedno. Ja kad sam krenuo u biznis, ja sam radio sam, ne? I zato još nije bio toliko uspješan. Tako je. Pa apsolutno. Pa istina je, ne? Pa da. Ja uvijek kažem, ako imaš suprugu ili supruga iza sebe, ne iza sebe, u sebe,
I on te još tera, ne samo podržava, je podržavate jedno, a da te tera još je drugo. Sada, ako ti sam radiš, i recimo imaš, ne znam, jedan voz da povučeš, a taj voz ima 100 kg, ja ga mogu sam da vučem. Ako mi ona pomaga, ona mi može bar 30, 40% ili više posto pomagati. Tako je. Sada, mi smo radili odvojeno neko vrijeme, možda par godina, ali zašto bi ona nosila svoju energiju, svoju viziju, na drugo novac mjesto nekom drugom? Pa tako je, Meni je bilo to nepojmljivo. Da ona ide odlaziti negdje 8 sati raditi za nekoga koji će ih dati fiksnu plaću, a zajedno smo izgradili imperiju. Ovo mi je bilo nevjerovatno, pored toga mi je bilo nevjerovatno da bi sada ona morala moliti za odmor, pa da bi se ja trebao prilagođavati, pošto ona nema odmora. To je nevjerovatno kad ćemo mi sad ići na odmor, jer ona nema, poslodavac je ne bi dao, tako da uopšte nije bilo tu neke velike dileme. Naravno da ona je imala neku svoju karijeru, na kraju je možda malo to karijeru svoju gdje je bila u medijima, pa pjevala, pa na radio i televiziju, pa slovenska opera i to. Ќе слушнеме како пее. Ние се договоривме уште пред да почнеме со снимањама. Тука слушнав дека и ти рапуваш нешто. Па добро, јас Има сам некоја песна што е автобиографска напишана. Да, јас сам Ајде сега да те слушнеме. Jedan moj сега, kolega вака и... je slovenski reper, jako poznat, Six Pack Čikur. Jednom smo se zezali, je rekao ja moram neki svoj rep da napravim jer onako volim sa djecom u auto repat na neke pjesme, pa ja na svoj tekst. Сакаш да рапуваш? Pa mogu, evo. Ajde. Kako ide početak? Ne znam. U mali vasi prelijepi koroški, u skromnem domu dnevi otroški, mali borec brez kančka denarja, mali mori že takrat veliko sanja o karijeri, o nogometu, kaj je tam zunaj u velikem širnem svetu. Je plat za mene, za moje ideje, imam ih dosti iz mene kar vreje. Ni podpore od očeta, pravi Smiljam, ne vem, če bo tukaj uspeha. Znajde se kar dobro u modri uniformi, časni policist za Slovenijo u vojni. Jesi razumela nešto? Ма браво, па разбрав само нешто о ногомет, тоа е фудбал, разбрав Да. кариера. Pa moj život je onak, u svakom redu je jedan Браво dio и mog секоја života. чест. Вака сигурно не често имаат луѓето прилика и чест да те гледаат во ваква некоја Ne, поразлично nisam još to javno. светло. To sada prvi puta, da neko uopšte zna da imam pjesmu, jer sada radimo na spotu, pa ćemo to Е, па еве сега pustit ќе na jesen. направиме една промоција пред Да. пред У да излезе Македонија, не. спотот. Пред Па во Македонија, премиера. зашто да не? Mali vasi, prilijepi koroški, u skromnem domu, dnevi otroški, mali borec brez kančka denarja, mali modi že takrat veliko sanja, o karijeri, o nogometu, kaj je tam zunaj u velikem širnem svetu, je plat za mene, za moje ideje, imam ih dosti iz mene kar vreje, ni podpore od Сега да се навратиме од песна да се навратиме назад на разговор, како што кажав, пар кој што долго трае. За некоја година ќе правите и сребрена свадба, се кажува кај нас. Не знам кај вас дали се кажува така. Сребрена, 25 години е сребрена, 50 години е златна свадба, така? Да. Вие за неколку години ја правите таа. Da, sad smo 20 imali 20 godina braka, ali smo zajedno... 21 ćemo ove godine. Da, ali smo zajedno 25 i više godina. 27. Толку многу години да поминеш Žao mi заедно je što со se еден nismo odmah човек. ženili, da se nije Pa udalo. dobro, Nije se on isto htio je, ženiti. isto je. Pa Da. ja sam Ja se sam ga plašio. nekako navukla da Ja onda sam se bio ženi. ko svi muškarci, plašio se Da. i ženite. Pa i Kada trebao prašim- se plašiti mene. Па да ти кажам, право изгледаш феноменално така да мислам дека не би требало. А, Плюс директорски а то nije, настроена, znaš, да. Ali možda nije nije to, ovako. Тоа nije не to се šala. кажува, тоа не се Iz кажува. pozadine Nije, to. nije to šala, ja se ne šalim kad kažem da sam se plašio. Jer za mene je bio brak nešto što ja ne bi nikad imao. Ja nisam doma baš imao neki uzor u braku i to što sam ja kod kuće vidio, ja sam rekao ja to ne želim. Pa tako da sam imao jake neke negativne, ajmo reći, odnose prema tome i tak podsvjesno sam se malo možda borio i prije nje imao par onakih nekih veza. Kad god je počelo malo ozbiljnije, ja sam to našao Прекинуваше, да. nešto, neki razlog da su mene cure ostavile, pa da sam onda imao bolji osjećaj da nisam ja to napravio. Tako da imamo mi podsvjesno neka uverenja iz djetinjstva, gledamo svoje roditelje i onda radimo gluposti, pa ne znamo da radimo. Ne.
Па, прашањето ми беше сега, ета, после толку години, ета, не си се покајал, веројатно не ли си останал толку години Tu i заедно. tamo, možda Значи, Ja, било to i koji супер. dan ili minuto se pokajem. не верувам во тоа, но прашањето ми е, пример, се соочувате со многу предизвици, нека и секој ден цветат цвеќиња, што би се рекло народно. Некогаш се соочуваме нели со некои предизвици, но сепак трпението, мислам дека е главна. Pa šta izazove ima... Што е најважното Па, у нас лакше. да го пребродиш за да може да Znaš šta, истраеш? mi imamo jedan dogovor, a to je kad prvi neko uvijek ovako ide, ovako ne ide gore i dole, nego ide gore i onda je, kako bi stagnira veza i onda je opet gore, ne može dole da padne, ne? I kad se stagnira, mi imamo dogovor, prvi koji to uopći da je, znači da ide za stagnaciju, nešto treba da napravi. Bilo šta da je. Isto tako, na primjer, ja isto vidim, na primjer, bilo kada, ne znam, Smira možda ide za 14 dana negdje, ja ti idem sa njim. Znači, idem za nekoliko dana, samo toliko da dolazim, da je njemu ono, i da smo nas dvoje zajedno. I meni se čini svugdje, ne samo u biznisu, nego i u privatnom odnosu, brojke su vrlo bitne. A brojke znači i to, na primjer, koliko puta smo mi zajedno sjeli, samo nas dvoje, bez biznisa, znači pričali o nas dvoje, o nama, o najim ciljevima, o snovima i to. Koliko puta smo mi zajedno imali neko večero, koliko puta smo bili, ako kažem istino, intimni i tako, ne? I to su brojke koje su vrlo bitne i ne smijemo nikad izbjegavati te brojke. Jer znači ako su brojke ok i odnos je ok. A to je za svaki odnos to važi. To znači za odnos sa djecom, za, ne znam, sa prijateljima, koliko puta si bila na liniji, znači sa svojim najboljim prijateljicom i kad je bilo teško i tako neko. Možda samo slušala i to je to. I to su te brojke koje treba uvijek imati u umu и само радите на томе, не? Но еве сега вие пример имате можност заради тоа што ја работите истата работа. Сега пример ние сме сведоци во денешно време, сите сме некако фокусирани повеќе на кариера, сите сакаме да ги заработиме тие пари, некако сите трчаме по тоа да всушност ја занемаруваме фамилијата. Да. Некако фамилијата ја ставаме на не последно Uopšte место, mladi ама danas ne после razmišljaju o tome. кариера. Ja. Ali bitno je to, baš to imati u umu. Ko ima sad taj kalendar u ruci? Ti ili neko drugi? Znači, ako si ti pametna žena, a ti jesi, onda znaš da staviš u svoj kalendar na kvartal, ne znam, vikend sa svojim suprugom. Да, ма Znači, мажот дали го има A тоа? gledaj, mislim jednostavno je danas Samo staviš i odradiš. čovjek ne može biti sam. Mi smo stvoreni da imamo nekoga u sebe da živimo. Ja znam više ljudi koji nisu sami, ali su usamljeni. Imaju svaki dan neku novu curu ili cura nekog novog dečka. Izlaze vani, vamo tamo, ali na kraju su usamljeni. Kad dođu praznike, oni su sami. Tako da na stare godine koga ćeš imati sa sobom? Imat će samo svog partnera. Jednom prođe sve ono ludilo kad si mlad i to i šta tražiš. Pa ja mislim da većina ljudi danas traži nekoga kome će moći vjerovati da on vjeruje u njega i da iskusi te emocije, ljubavi, iskrenost. Pa da može zajedno nešto stvoriti. To je jedna od najbitnijih odluka u životu, ja kažem. Da, najbitnije. Апсолутно. S kom ćeš Ne preživjeti gdje će vreme. živjeti toliko, Da. nego s kime će živjeti. Da. Ама денес има и многу лажни представувања, пример, лажно представување, не знам како да кажам, тоа е манипулација на еден вид. Да. Поради тоа што не често луѓето се представуваат она што се, него често се представуваат нешто друго и после кога ќе се фатиш на мамка да би ако можам така да кажам, Да. после си го покажуваат правото лице, веќе кога Да, некои кад работи почнеш се отидени живеет с малку неком. подалеку. Da, kad počneš živjeti s nekom, Искреноста не ја да. имаме толку често, не е како порано што било. Да. Од времето на моите или пример од времето кога сум била малечка, јас кога сум растела. Поразлични се. Pa vidio sam prije tu da ima napisalo patience, ne? Strpljivost. Danas nemaju ljudi strpljivosti, ne? Mislim, malo drugačiji svijet je u kome živimo i sa dva brz je. klika ti možeš u 5 minuta upoznati 20 dečki ili Tako je. 30 cura po onim slikama. Sve je to drugačije, sve je to neko brže. Ja mislim da nema više te prisne komunikacije kako je nekada bila i na socijalnim mrežama većina stvari je fake. Ja nisam vidio da bi neko objavio ove nedelje neki negativan post. Да. Svi su na mrežama ljepši nego jesu u stvari, pozitivniji nego jesu, bolji nego jesu, sretniji nego jesu, zadovoljniji nego jesu.
To je da, Tako lažna to je percepcija. samo neka velika, ajmo reći, samo laž, ne? Kada ugasi socijalne mreže, onda si sam sa sobom. I onda se dešavaju stvari iza 4 zida, a tamo kad se skinemo u kupatilu, ja kažem, svi smo goli. Da. I tu nema velike filozofije. I ja i ona imamo izazove, imamo djecu, imamo mladu djecu, imamo tinejdžere. Znači, Izazove. ništa nama nije ušteđeno. Da. Možda neki sad imaju isto percepciju kad nas gleda, uvijek se smijemo, uvijek smo i pozitivni, pa takvi jesmo. Ali imamo i izazove pa ih moramo rješavati. A život Ali ih rješavamo. A šta je život druga nego i samo rješavanje izazova? problema. Ali Ili ti je- ali ti je život jedan tako- rješenje. Ili Ali ti biti je u tako biznisu. jedan veliki dar. Da. Da samo jednom imaš to mogućnost da živiš na ovom svijetu. I onda vidiš šta ljudi sve sami sebi rade, da se uništavaju. A ima samo jedan život i jednom će živjeti. I onda ljude strah da ne urade to što imaju svoje snove. Apsolutno. Plaše se šta drugi ljudi misle o njima, šta pričaju. Ko će pričat o tebi kad te stave 2 metara ispod zemlje? Da. Niko. I kada imaš te uplatnice za elektriku i to da platiš, pa niko neće ti pomagati to uplatiti. Ili će ti mama, tata ili suprug. Niko drugi ti neće Tako je. pomagati. Okay? A non stop pričamo o drugim ljudima. I obučemo se da druge impresioniramo, vozimo auto da druge zadovoljni drugi, impresioniramo. Radimo sve samo da bi impresionirali druge, a zaboravimo impresionirati najprije sebe. Da. Tako da. Smiljana, što misliš, zašto mažite, не се мажи денес? Ni. Pa, ide. Pa gle, Na mislim, vistina je taka. sad ne bi ja htio bilo koga uvrijediti. Ne? Pa nema što da se Ali navreda ova tako, ako je to tako. permisivno odgajanje djece, danas je to otišlo tako daleko da nažalost, ako pogledamo, puno je tih raspalih brakova, samohranih majki. Mama sama, svaka čast, ne može biti i mama i tata. Немаат Значи, модел мушко. по кој треба Да, да се водат и мислим. немаат уствари машко по кој треба да Да. се научи како треба и затоа сме се толку Muškaraca isfeminizirani. nije doma kako da sin nauči kako biti muško. Ne? Да. Sve je onako servirano na stol. Mislim, samo ako idemo u vrtić pogledati mame kad ih dovedu, ili neki tate čak ih dovedu djecu u vrtić pa tamo ih sve zuvaju, obuvaju, vežu cipele, šalove smještaju, samo da je sve to brže, sve im damo na stol. Laganini Znači, to je otišlo predaleko, štitimo djecu kao da su u vati. Nekada niko nas nije gledao kako idemo preko ceste, pa 5 km sam išao u vrtić kad sam imao 4 godine, kroz neku šumu, po cesti, ovako i onako i nazad. Znači 10 km na dan, niko se nije pitao da li mi je teško, da li je mraz, da li je kiša, da li je ovo. Ама ќе кажат сега сите тоа беше друго време. Danas, ja ti kažem, nekada ta vojska koju smo imali nekada bila dobra. Bar su te malo Apsolutno postrojili, je dobra. godinu dana si Red, bio fazan, disciplina. pa si dobio 2 šamara, pa si trebao raditi ovo i ono, pa da si malo naučio da nisi ti najveća faca. Ne? Tako da, ozbiljno je to pitanje kako danas gubimo muškarce. Nema više te muške energije, to žene prepoznaju. I sve više i više role u društvu preuzimaju žene, nije to loše. Ali muškarac bi trebao biti muškarac u prvom redu. Да наздравиме сега со едно прекрасно винце, ова ни е од винарија Вардарска долина, Шато Ризов од Неготина. Baš je dobro je. Ајде, живели? Živeli. Сите вие кои што Живеле го се. немате посетено ова прекрасно место, мислам дека е право време да направите резервација за едно поразлично винско искуство и да го пробате ова прекрасно вино. А сега мислам дека е време на нашата прекрасна Марија да видиме каков предизвик има припремено специјално за вас. Јас најнапред би сакала да ги поздравам нашите денешни гости и да им посакам добре дојде во Македонија. Во денешнава моја рубрика имам спремено еден летен предизвик за вас и интересен, кој се надевам дека ќе ви се допадне. А тоа јас ќе ви поставувам прашања, бидејќи вие долго време се познавате, веќе 20 години, 25 години, па да видиме дали точно ќе одговорите. Хелена, кој му е најдобар другар на Смилјан од дете? Od otroštva? Точно.
To je njena vrijednost, trmasta je, kak se kaže, Odvjetnika još jednom, kak ajde. se reče po Idemo na makedonsko sud. da je tvrdoglava. Ajde, imamo Rekla na ušte... ruku. Jesam ja rekla da ima na rukama. Sad ćemo se prvi put posvađati. Imamo ušte... Imamo ušte dve prašanja, tako da A možem neće, poveke nema bodovike šanse. ima. Pa sreli smo se na Mariborskom Lento u jednom kafiću. I on se Dobro. zaljubio, on se zaljubio odmah kad me video, znaš. Prvi put ga, pa šta je to, da. Imamo još dva dana, 2 noći ovdje da ostajemo. Ne Nije znam, bilo bit će ti istina. najružnije noć. Kad sam je prvi put vidio sam mislio, jao, A da, baš, zaljubio koja se žena skroz, toliko priča, skroz, Bože skroz. moje. Što je Helena v podznak? Ona v podznaku. Znak ili podznak? Podznak. Podznak, pa... Mora Znaš da je ti što si v podznak? dupli ovan Da, evo. ili bik je. Ne, u kitajskom, ne? Ili je lav ili ne, podznak šta si je. Ona je ovan, a ne znam šta bi bila podznak, pojma je. Ili je ovan, ili je bik, ili je kozorog, Tiger mora sam, biti tiger tiger si. sam, da. Ja, to ti nije, Inače ne znam ni ja. ne znam, nema pojma. Dobro, Nula. ova 0,5, Da. kako računamo. Koje cveke je omiljeno na Helena? Tere rože ima rada. To bi trebao da znaš. Tulipane ima rada, I koje boje? rumene, žute, Žute, rumene. žute. 2,5 poena. Dobro, da. Dobro, Dva i dobro. pol poena. Koje je omiljeno hobi na Helena? To je lako. O, ima više hobija, Lako. slikanje je jedan od hobija, muzika je hobi. Da, ma koje bi bilo najomiljeno od A sitenih? slikanje mislim da je najomiljenije. Nije Ima to- Helena, ovo je najveća tajna. Ovo je za nas ženite Niko ne se zna, samo prašuva, ona da. vaga zna ovo. Za godine i za kilogrami ne se prašuva dobro, žena. tako si ti naučila. Da. Сепак, иако имаме победник еден, на двајцата ви следува подарок.
Ko je pobjednik? Bilo je koliko? Si brojala? Pa ne znam. vidi, ja sam Mislim vjerala. deka, da, Helena. Helena. Pa kome ne, jer smo tako, složni smo svi da... Da. Žena da je povednik, sikogaš. Da, mora. Pobjedila kad je mene dobila. Pa mogla bi ja Smiljan Mori od neke druge marke napraviti, Evo, s muškarcem. po jedno pokonče da vi dadam od Ađiko Home Center, se za doma, povelete. O, baš super. Hvala puno. Hvala vi na vas. Ovo je top, Baš to super. trebamo, ne? Da. Мислам дека баш убаво се насмеавме. Значи, иако 25 години сте заедно и се познавате и сте во брак толку години, пак има работи кои што може да ги научите Broj доправа. cipela, ne? Хелена, сега ќе имаш нови чевли, со сигурност. Бројчето го знае. Nikad mi nije kupio čevlje. Па ја тоа не верувам. Ma nikad mi Pa nije ne, kupio. pa ne bi nije. ja Pa ja idem kupovao sama. suprugi cipele da ona kaže meni da nisu lijepe, onda sam uvrijeđen i trebam terapiju. Možda jednom je kupio kako se kaže, jopicu, znaš. Samo jednom sam nešto kupio, ja nikad više. gledam, šta mi to on kupuje, pa šta, ja sam jako neka baka, znaš, a njemu se sviđalo sve ovo, ja gledam, pa nije to moderno, kako ću ja to nositi za 50 Па ете, godina? можело да му направиш лице кога веќе приеска Sad зборевме ona, за znaš šta je некоја moderno, искрив. kad smo se upoznali, ona se oblačila ko muškarac. Ma razumiješ? nije to istina, on to sve Nije imala pojma, zabrljaju M sve od te. mode nije Ma, znala da, šta je, da, znači, ja. On nije ni vidio, znaš, samo... Ja rekao, sve je dobro, ne, ali kak se oblači. Ja. Daj. Ама добро, тоа е стил, се менува. Samo šuti. Шути, мој дечаче мали. А, Сиви. плави или млади? Сиви. Ајде веќе кога се распеавме, јас прииска заборавив, ги поздравив Вардарска долина Шаторизов од Неготина, а не ви дадов по едно вино. Ајде прво тука за... Hvala, evo Smiljan. izvoli, hoćeš ti sve da popiješ, ne? Koji to će ja, ne? А е па, може, кај дамо Ja ću да. one miksere sa smutijem, a ti Ja vin. ću ovo. Па види. Кој зашто пак има? Ја, Некој има за сваки за работа, себе. некој има за да се Ja наздрави. Vidiš ovako da onda ravno idem. Па така е, да има рамнотежа. Išla Vaga si vo išla podznak. se iz kadra. Вага си во подзнак? Ne, Pa ne znam šta sam pa poznala. nije ona vaga, kakva vaga. Ali inače znam da sam tajger. To mora biti nešto što ide kroz staklo. Кроз стакло. Е, не Комбајн. знам што е тоа. Сега имаме уште една тука прекрасна девојка која што е заедно тука со нас и она ви има и таа ви има припремено некои предизвици кои што A još ona ima. Ne? да, имаме уште. Имаме уште подароци, уште прашања. Сега на ред рубрика Кисели насмевки. Ова е рубрика каде што јас ви поставувам прашања, а од вас очекувам искрени одговори. Може да почнеме? Ајде со Хелена. Да имаш прилика да бидеш машко на еден ден, кои 3 работи прво би ги направила? Teško je to, ne Povisila možeš. bi plate svim ženama u Тоа е kampanji супер. i svugdje. Onda bi napravila da sve žene budu na svim najboljim pozicijama. To bi pod drugo napravila. A pod trećo, napravila bi da bi i muškarci rodili. Тоа е одлично. Pa da vide. Да би можело да го замениш Смилјан со некој згоден млад дечко, дали би го заменила? Da, sa više. Sa više. Sa 25, 2 od 25. Стварно? I svaki 14 dana. Ja nekada Baš ne bi bi bila zamijenila, dobra. ne? Да, не би. Prilično dobra. Супер. Super, Ајде hvala народно. ti, ne. Nema nečega. Да мораш да бираш да си посилна од Смилјан или да бидеш повисока од Смилјан. Ja bi bila ovako kakav jesam. Добро. Ponekad Супер. sam malo veća, ponekad sam malo obilnija. Зависи од штиклите што ги. Da. Moćna ste, moćna. Da. Добро, ајде последно. Да мораш да бираш до крај на живот да не пееш повеќе во животот никогаш или да не пливаш повеќе во животот. Pa ne mogu to izabrati. Ja bi ponekad ne, ali ponekad ne bi pila. Добро. И тоа може. To bi ja napravila. Супер. Ти благодарам за одговорите. Сега Смилјан. Ja. Која вест што имаш прочитано за тебе ти има највеќе изнервирано или повредено? Pa ima ih puno. Sigurno to da sam lopov. Да, добро. Да мораш да бираш никогаш повеќе да не одржиш ниту еден мотивацијски говор или од сега па до крајот на животот да одржуваш секој ден по 3 мотивацијски говори. Bolje bi 3 na dan radio nego da nikad više ne bi. Ali ne bi Добро. mogao bez toga, ne. Кој е твојот најголем страв? Strah. Да, најголем. Moj najgolemi strah.
Pa znam otprilike da, mislim, najveći strah je da čovjek, da se mu djeca razbole, ja mislim da to je najveći strah, ostalo mi nije toliko strah. Dobro. I posljedno, da možeš da go vratiš vremето, što bi promenil? I da li bi nešto promenil? Je, prije bi se ženio, s njom bi imali 25 godina braka, a ne samo 20. To je super. Ja. Vi благодарам за одговорите. Ова се ваучери од КМ Мазер, O, hvala. салон за мебел. Повелете. Тоа може да си го искористите во нивниот салон. Aha. Имате по еден ваучер, се наоѓа тука во Скопје, така да секако често сте ни во Македонија, Ali možeš i doći ležat. па може и така, па зашто да не? Da. Ке ви се Odmoriš наоѓа malo. тука во Македонија. Јас си дојдов, не мора да купувам ништо, чисто сакам само да имам кревет кога ќе дојдам. Da, odmori da. malo. Fino, lepo, Posle pošteno. seminara, da. A, da. Мило ми беше, драго ми беше што се забавувавме, се насмеавме, имавме интересни предизвици, интересни прашања, дознавме некои работи кои што не сте ги кажале претходно или не сте ги знаеле вие за вас себе. Сега, кога имаме вака прекрасни луѓе, јас многу сакам прекрасни луѓе да имам во окружување. Од кои луѓе треба да се плашиме и да бегаме, а кои луѓе треба да ги сакаме да бидат тука до нас близко? Treba se plašiti negativnih ljudi. Ljudi koji sa prstom uvijek pokazuju na druge, odgovornost prenašaju na druge ljude, a ne na sebe. Ljudi koji pričaju o drugim ljudima kada ih nije tih Sa njima. drugih sa njima. Ili loše. Da. I ljudi koji ne rastu i ne razvijaju se. Ne? Да, тоа Imaš се ti još neko? Da, i treba uvijek pogledati, ako imaš loše misli i sam sa sobom, da promijeniš nešto. Znači, promijeniš fiziologiju, nešto da izađeš iz tog stanja i onda napraviš nešto što ide u smjeru u tvojim snovima. многу добри A одговори. treba paziti, mislim, treba imati u sebe ljude koji su samo pouzdani, koji vjeruju u sebe, jer onda se ti zaraziš toga, naše samopouzdane ljude. Тие се тие луѓе што ги кажуваш што на почеток што треба да се обкружиме за да може да Da. Ljudi koji su bolji od tebe. Jako Da te od to njih možda učiš. nervira. I ljudi koji non stop rastu, Da, tako da gledaš, kažeš razvijaju pa se. kako se njemu još da, a ima sve. I onda ti je jasno da ne radi samo zbog neke materijalne stvari, da te mora nešto drugo terati. Така е. Се најажив од разговорот, искрено, многу добро одговорено. Во еден наш разговор, Смилјан, заедно со тебе, зборувавме за твој најголем страв, што бил во животот општо, а тоа е да не се остварите во улога на родители. Сега, твојот одговор го имам веќе слушното, го знам. Сега би ја прашала тука Хелена, затоа што е мајка и затоа што само таа знае каква тежина си носела во самата себе, да сето тоа го поднесе онака баш женствено. Да го истурка и сега сакам тука и воедно и да дадаме совет на сите тие, затоа што има се поголем број на парови кои што не можат да добијат едноставно дете, чисто да ги мотивираме затоа што има гранче на кое што може да се фатат, има утеха, има цели решенија како може да се допре до тоа. Ja bih ovako rekla, uvijek kad ideš, uvijek ima neki ishod, ne? Uvijek ima. Samo možda je nama teže ponekad prihvatiti neko drugo rješenje. Znači, ako želimo da postanemo roditelji, mi možemo. Svako može da postane roditelj, jer ako gledamo koliko ima djece na svijetu koje nema roditelja, znači moguće postati roditelj. I samo je pitanje zašto bi ja trebala da uvijek da rodim svoje dijete. Znači, da sam ja ona osoba koja rađa djece. Nije nužno tako, može biti i drugčiji način. Mi smo usvojili dijete, znači Samuela, poslije toga što smo dobili Simu. Sima je imala 2 godine i isto Sima je bila 8. pokušaj izvan tjelesne oplodnje. I bilo je teško, ja znam kako je parovima, samo bih rekla još, ako ste već išli u IVF, znači produžite koliko dugo vi mislite da možete izdržiti i koliko dugo vi imate to snagu i neku želju i nekav cilj pred sobom. Ako nemate, nemojte biti uznemireni i slabe volje i bilo što, jer uvijek ima neko drugo rješenje, a to je usvojiti dijete. Jer kad smo mi usvojili dijete, Smiljan je baš super jednom prilikom rekao, mi smo tebe voljeli već prije što smo te dobili. Jer ti trebaš da ideš u taj postupak koji traje i odlučuje se za nešto i sve tako. Mislim, puno ima administracije, ali nakon toga ti dobiješ dijete i tvoje je. I mi samo možemo reći nema razlike za Simu i Semija, jer to su sve naša djeca i nije važna tu krv. Mi ne znam šta je to u nama da želimo toliko našu krv ili je to zbog ega ili zbog čega, ali svejedno je.
svejedno i djece uvijek ima i nije to da ti pružaš neki život, nego ti pružaš sebi priliku da si roditelj i ima više načina da to ostvariš. Така е, не е родител само тој што ќе роди дете, него родител е тој што го гледа детето, го расти. I to je velika osobna rast isto za jedan par koji ide kroz te postupke. Nama je trebalo 10 godina i možda i zbog toga smo toliko bliski, iako ne znamo koji broj ja, na primjer, cipela nosim ili koliko on ima tatuja, ali nije to toliko bitno, nego baš to, da ideš kroz teška vremena i da vidiš i uvijek gledaš u istom smjeru, u istom pravcu. I to je toliko bitno kad paru naiđu na neke probleme, izazove, jer zaista, mislim, puno je bolji život ako ideš u tom smjeru i ako gledaš uvijek na neki cilj i može biti to i neko zajedničko dijete. Znači, ne treba da uvijek rodiš. Сима и Семи. Се имињата на децата. Da. Кој ги избра имињата? Зошто ти е имиња баш? Ja sam izabrao ime, pošto ona je imala privilegij da rodi. Rodim. Iako je to jedina stvar koju ja moram odraditi. Tako da ja sam izabrao ime već davno prije nego što su se oni rodili, možda 10 godina prije. Jer je to bio sve proces neke vizualizacije, neke kreacije, manifestacije, kada se zaletiš u zid pa vidiš da neke stvari ne možeš kupiti ni sa novcem, nego ih možeš samo dobiti sa ustrajanjem i strpljivošću. I da ne kažeš da si probao sve, jer ako kažeš da si probao sve, onda bi ti neke stvari uspjele. Sad ovo imati dijete ili ne imati dijete, to što je rekla je imati dijete, svako može imati dijete, možeš ga osvojiti. Ali kada se zaletiš u zid, kada vidiš, to mi je prvi puta bilo jasno da neke stvari ti možeš, mi učimo sve, nikad ne odustaj, imaj cilj, imaj vjeru, vizualiziraj, kreiraj sve to, ali u nekom trenutku ti postaneš svjesna da nije sve u tvojim rukama i to je bilo najteže Da si nemoćan prihvatiti, nešto. da je gore nešto i to ne možeš ti sad kreirati, jedino je da vjeruješ i da ustraješ, jer ako bi mi odustali poslije prvog pokušaja i drugog i trećeg i četvrtog i petog, a bilo je razloga i emocija i plakanja i svega, tako da nekada bi bilo bolje da bi odustali jer te emocije ne bi trebalo podoživljavati. Ali onda na kraju ne bi imali čerku sada. Sad gdje bi ona bila, u kakvom obliku, ja ne znam, ali ona je čisti dokaz da neke stvari dođu u životu, ali nekada dođu malo kasnije. I nekada ti hoćeš da to nije ono klik i zoveš i dobiješ hranu na vrata. Не тогаш кога сакаш, него тогаш кога треба. Во превод би се Ali i рекла. tu je vrlo bitno je ne samo da ti postaneš roditelj. Puno je značajnije, puno je bitnije šta ti kao roditelj napraviš. Baš ono što smo pričali između. Znači, kad ti postaneš roditelj, tek tada tvoja uloga počinje. Znači da ti iz tog čovjeka, mini čovjeka napraviš neko odgovorno lice. Znači neko ko će razumjeti šta je dobro i šta je loše, šta je pravo i šta nije. Znači da je odgojeno, da ima odgovornosti, da ima empatije, da je usmjeren u ciljeve, da je pozitivan, da gleda nekako naprijed. Ne? To je onda odgoj i to je vrlo bitnije nego samo roditi dijete. Ja znam kako je teško ako neko gleda pa ne može dobiti dijete, to je... Па чисто Ако ми би беше могал затоа sada и и сакав само да овако отворам, затоа и сакав да загрлит, отворам ништо оваа друго, тема, е. чисто да се знае дека секогаш постои решение и секогаш има начин. Ima. Значи Има. само треба да се бориш за нештото што го сакаш во животот, да се Ali neke stvari оствари. jednostavno moraš u životu znat И prihvatiti. да ги Да. прифатиш, да. Ja. Точно. I to je najveći problem, prihvatiti sve te negativne emocije i Neke situacije koje ti se desio. mi smo, ako pogledamo kad sam bio star, ja koliko 38 godina kad smo dobili, pa to 1/3 svog života sam se s tim problemom bavio, problemom. I non stop pitanje kad će, da ti pomognemo i neke takve gluposti od Tako. strane drugih ljudi i pritisak non stop. Tako da znam šta Тој doživljavaju притисок ljudi. го имаат сите. Тие што не се мажени, зашто не се мажени? Тие што немаат деца, зашто немаат деца? Тие што имаат едно дете, зашто го немаат второто дете? Зашто нема братче, сестриче? Ако имаш куќа, зашто немаш стан? И ред други работи, да не набројувам, затоа секогаш ќе има нешто што луѓето ќе изборуваат. Ако правиш добри работи, ќе зборуваат
негативно, ако правиш позитивни работи, пак е Да, нешто исто е, значи. Ајде сега да се вртиме на една друга тема, уште неколку прашања, затоа што Жешкото веќе готово, толку потемневме, мислам дека сите Ти не требаш на море ове Mi smo години. Не треба, pocrveni. да, јас бев веќе готова. Само толку 3 си поминав. интервјуја од 12. I to. Смилјан, кој бил најголемиот број на посетители на твој настан што биле присутни? Pa najviše ih je bilo u Sankt Peterburgu u jednoj dvorani sportskoj ice hockey. Novu su napravili, 12.500 ljudi je bilo. 12.500 500 ljudi, ali nisu smjeli reći da ih je toliko. Тоа е концертна сала. A, Pa to je koncertna sala kaj nas. je? Ова сериозно? Da. Tako da ovo je bilo nešto gdje su se mi tresle noge, a ne zbog treme, jer sam to vizualizirao i sanjao da ću ispričati ispred 10.000 više ljudi 11 godina, pa se onda ostvarilo. Nego tada sam prvi puta u realnosti doživio šta znači postići cilj. I dok sam čitao da kada postavimo sebi cilj da nije ono najslađe kada ja postignem cilj, nego put prema tom cilju. Ti sad to možeš filozofirati, ali kad se ti desi jedan cilj koji je izvan tvojih mogućnosti na početku, bar kaže 10.000 ljudi će jednog dana me slušati uživo, a nema ni u Sloveniji sale, ne znaš ko će biti tam, kako da ih privučeš, nemaš o čemu da pričaš, samo imaš neku ideju. I onda jednog dana čekaš kad te najavljuju tamo u hodniku i kaže i na binu dolazi speaker, i onda misliš pa kako je to moguće, jel ja to zaslužujem da 12.500 ljudi iz 5, 7, 8 država rusko govorećih tada dolazi po 7 dana su jedni putovali u jednom pravcu na seminar. Kad sam ja to čuo, za mene su svi izgovori smiješni. Gdje je seminar u Skopju? Ovo mi je daleko iz Velesa. Ili gdje je seminar u Beogradu? U kom dijelu Beograda? U kom dijelu Sarajeva? I znači, čovjek da mu dođem u kuću u dnevni boravak, da mu odradi motivacijski seminar, a onda sedi na kauču i gleda televizor i jede čipičice. Zato si tamo kada što si. Tako je. Da. Ne? Tako da to je bilo najveći Zato broj si ljudi. tamo Ne? kada što si. I kad sam vidio da se ostvaruje san, onda sam se uplašio. Rekao šta je sljedeće? Jer ako nemamo cilja novog, kada postignemo neki cilj određen, onda postajemo prazni. Ljudi smo stvoreni zato da rastemo, da se razvijamo, da idemo iz zone udobnosti i da uvijek se razvijamo i da postižemo više. Jer nema stagnacije. Stagnacije nema, ili propadaš, ili rasteš, stagnacije nema. Мене ми ово веќе напишано прашање, целта ми беше оно што последно сакав да го кажеме пред да завршиме нашата денешна емисија, но претходно сакам само да ти поставам уште едно прашање. Си бил на маса со мултимилиардери и си бил на маса со нормални луѓе? Svi su normalni. Со кој е полесно за комуникација? Pa, mislim, razlika je samo ta da ti koji su uspješni ljudi, i oni su normalni, ne? Možda je više, ako postoji ta riječ normalan, ali razlika je o čemu pričaju ti uspješni ljudi. Ti uspješni ljudi pričaju o budućnosti, pričaju o vizijama, o projektima, o ciljevima. Uspješni ljudi nikada ne pričaju o drugim ljudima na Zato што negativan немаат način. време, Ne. затоа. Nemaju fokus na tome. Немаат фокус на I o тоа. nečem što ne valja u okolini, a uspješni ljudi pričaju o tome šta bi promijenili, šta bi okreirali, ostvarili. Tako da samo ta priča je drugačija. Inače, ti misliš, imaš neko predstavu da bi sjedi sa milijarderom, on je sad nešto, neki bog mali, ali nije, ne? Не, јас го мислам Ja конкретно sam тоа што sjedio го кажа, исто. recimo sa Richardom Bransonom, milijarder, kada je taj njegov, ajmo reći, brod svemirski, privatni, prvi poletio u svemir, ne? I onako na velikom ekranu, nas je bilo oko 25, nas je gledalo, on je sjedio baš ovako, ja sam sjedio pokraj njega, ja sam ga htio doživljavati kada su lansirali to, ne? Znači, on je to svjedočio tome i onda smo gledali. Ja nisam gledao tamo, nego sam ja gledao njega. I on sad gleda tu njegovu realnost koja je bila nekada... Целта што се остварува, што го I кажа vidiš и da ти. plače, čovjek ima suze na očima. I onda ga ja ovako hvatim za ruke i kažem, Richard, da li si ponosan na sebe? I ovako me pogleda, kaže, jesam. I to vidiš da čovjek je sasvim normalan. Така е. I on je isto neki cilj imao,
možda je samo imao veći cilj i drzak je pa si osudi sanjati velike snove i onda misliš, kažeš, jedini način na koji možeš to objasniti, kaže, ovaj čovjek je lud. A to je tako. Neki ljudi imaju ideje koje mi, ajmo reći, na nekom nivou ne možemo to ni razumjeti. Recimo, Einstein, teorija relativnosti, njegov IQ u vrijeme kada je bio prosječan IQ možda 90 ili 100, on je imao 160. Znaš koja je to razlika? On priča o teoriji relativnosti, ti kažeš šta je? Ne? Tako da i danas ima takvih ljudi i hvala Bogu da ih ima, da svijet se razvija i raste. Така е, па може би ќе бидеме еден ден и во роботи претворени, така да тука може нема да има водителка, него ќе има некоја робот девојка која што ќе поставува прашања, она нема никогаш да се збуни заради тоа што е програмирана веќе да си го каже како што треба. Има клона кој ради ТВ емисија и така да. Да, навистина е тоа немам видено. Знам дека постојат роботи за помош во домаќинство и такви работи, ама не знаев дека направи, имаш на YouTube канал своја емисија и води дневник, така да. Разговаравме на многу теми, си поминавме едно прекрасно попладневно време на баш високи температури, но мислам дека и високите температури не спречија да си го направиме овој разговор да бидете баш вако фантастичен како што беше. Многу сум ви благодарна што дојдовте и ми бевте денешни гости, благодарение на Жаре не е тука. Да се гледаме само вака во убави прилики, правете се што е добро, одете уште нагоре, затоа што и сам кажа, за патот кон успехот никогаш нема крај, секогаш има што уште да се направи. Да. Ja, najlepša hvala za ove minute. Ja sam se stvarno zabavio. Isto ja. Драго ми е. Драги мои, тоа беа Смилјан и Хелена. Мори сега останува на вас да си останете со програмата на Алфа телевизија и да си имате убава вечер. До гледање до следна среда. Во која што верувам дека ќе уживате, затоа што и како има што да слушнете од нашите денешни гости. Тоа е... Добро. Сега ќе го кажам. Јас од почеток. Да, само слика да направиме една. Ајде, уште 2 минути, кај толку си испотив, може за 2 минути, ништо не. Ајде. Ajde, može, nije problem. Ništa više nije problem.